Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Adelami Channel. Kita berburu lagi yuk. Sebelum berburu, minta bantuan nih ya untuk di-share, like, and subscribe. Jangan lupa di komen juga ya. Yuhu, berangkat. Kali ini kita menemukan apa nih? Wow, ada apa nih teman-teman? Ada ondel-ondel. Dua ibu-ibu pakai antingnya, cantik banget ya. Mahal nih pasti nih antingnya nih. Yuk kita simpen di sini yuk. Ada siapa lagi nih teman-teman? Wow, ada sepasang ondel-ondel bapak-bapak. Hehe, bapak-bapak nih lagi pada meeting ya Pak ya. Meeting apa Pak ini? Meeting minyak kali ya, biar minyak cepat turun gitu. Wah, simpen lagi. Kita berangkat lagi. Dapat apa nih kira-kira nih? Ada apa nih teman-teman? Wow, ada bubble stick teman-teman. Yeay, tuh karakter panda. Hihi, taruh lagi di sini. Kita jalan lagi yuk. Ada apa nih teman-teman? Wow, apa ya? Yeay, ada bubble stick lagi teman-teman. Yang ini minion. Simpen dulu di sini. Cari lagi kita menemukan apa? Wow, ada apa lagi nih teman-teman? Wow, sepasang ondel-ondel mini. Cantik banget nih. Yuk kita nonton ondel-ondel. Wow, wih. Baba dan Anya taruh sini dulu. Lanjut lagi kita. Mana ya? Ada siapa nih? Wow, Ipin makan cabai teman-teman. Waduh, Ipin makan cabai. Lucu banget nih Ipin makan cabai nih. Ipin. Ayo kita taruh lagi Ipin di sini. Lanjut lagi. Mana ya? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Waduh, banyak doang nih teman-teman. Serem banget lagi. Waduh, ada apa lagi nih? Ada siapa nih? Oh, ada Nyak dan Babe. Nyak Babe lagi ngapain ya? Yuk kita ambil juga yuk. Anaknya dan Babe nih. Ayo kita taruh lagi di sini. Kumpulin guys. Wow, udah banyak nih. Sampai sini dulu ya video berburu mainannya.